Kan nam mit clarification kan pi chu mature ta mi tong khalo danga thu ka sei ja chami tam pinin oi moven a kitchen jet seyin pidana lung neo ham ta hen til tam ta men nem boy la ke thu ti mai lang ji thu he in sung tu le be na sei ding do la hen chong cha chop kho mo wa customer ne yevin ki in pi a hen ke so a hen ke l hen cho jo so chop khut kit no wa thing noi ai ke pe do a hen thing noi ai ke pe do na mun he ami sei pong ting a thing noi yong min pha daw ting ama hon a sei pen he ete ami associate ta ba ho he athu ki sei lo wa ki tha ji a hi ti chu thuma ka ya ai ki sei pi kha da hen ayong le ai ki kovin thu chin thu chai ki sei ngai dam thum na the ki thu men ai la thu he zam ta lam kai pa en achai ai tan thu achai zawa ani nga ka sei lam lam kai ho ngai ma ki sei khan tin ye chun thu athien zawa e ma cha hi lo no nga he athu tan no thing noi ko ma pi do thu tan lung thlai lo na he video an siam mo he he chen abia sa chulun ne ho thing noi ho ki tha sa hen ti number 1 he i pi mong mong thi na thei tha na thei lom loma ai ki tu ham ti chu sei hi yong la music wal hen te ka dinga hindi actor ho Susan Raj ki tha chi heaven chan gi ya hi tha ding mardal plan hen ke ki bon lai yong la pathian nom lo hen tin ki chen chana thu chen ka sei chun e he na ho nam si pai hon alang to ding yel na yong hen tin thu cha tan cha yevin lungdam selen chile nom te nan jong na ki to in thu dang ki sei ta poi pathian jalen ai la hununga hen am hon video tin an sim kit novin ke chu wi che sanga man hlom zo iso ven nampum pi chot phan ai ko yevin hi chi kyau che hele helen fake id an sim kit novin chile nem ba yong hen kamin pha lo hel chanu kim nei ne jong I mean sit the na ding I min pha ket nen ke ni kheu na kim nei neng iti phat mo mo cha ka min pha chile hoi lai ka kewa ka ha hi che a hello lom mel seta zo thu ki sei ho he pathian nong nom ding ka ta san pon ho ta la bu ken en aman wa ne pon lungdam sela ki khen hello ha hengi ka gi en mizu na hi na ko ben ipitina sei wam ti ho min ita bang na me hi a sei ho ka sei pen ai wanga cho chmi la ka zu kha lo na hi ho chu kitchen chena ka sei che ya chu kam su ngei lo ka su se the ni ti chana ka ho no ho chu cho changai dam yong ki thu ma ki chai ai tan khan khodola chini bong na ki chai yen pun ki choyen custom dung je ngai dam ki thum chai nonga ki che video hong ki siam he nam mi ten phata gel lew hen lu neo he tha mo mo ding ti murdal plan he thing noi ko ma mi ki pedut ke ti chu thil neo wang ta lo he custom jo si ki chop ho ma cha chu ke bora che bana i tudang hong ke bol ke nam social media athu hong ke so ke nen social media gam tinen fake id yong a ki siam be ke noven artist tam piong victim ti ho ai ko yevin so yong si yong agan na the pe na ni ki su chen de ben kong ta ven ko ham victim ho cha i chan lom loma e ki noi si ai ta ai tim wa nga e ki ta ham pu nat ba om se je ngen yong la a ching the hon a thu sei na ko a thu la thu ki ne len a thu la thu jong thu hi aman de ti sei do en yong la so yong se tam sei bo tin mi atil ha jong ma hen ten chale ama jong i pe dei mong mong ham kai pon to a he tu chana he si a jong ki fight back lo wa hin a ye chu
en jong a khunung ding a khuma ding ki vet pi a hin ei ma chang ki sei lo hin thi be a hi ki ma hin a pau thei lo ai lo le pau lel be se ki hi lo hin yong le khunung ma khu a ei za pi mi pi ni sa nei koi ta yong le ama ho be dam hen ama ho be min support na hen min ngai lu hen ta he lung neng thei lo sa lung neng ke ken na hen jong le thu he ban khắc ID họ hen koi yong le min se na thei tam pi na sim be jeng wen che ho he hin ki khol pan de ta ni chen lung set ta jing thei ta thu sei la sa hen ki beng ja maten thu he a ki sei chai sa thi lai tan ki ngai dam nan lai pi yong lom sa ta ya chu ba nai koi ma chan social media thu en post ta lo dia ben tiam na kan lai yen koi ta bang video upload sa hon no delete da ba se la thu ngai lo post ho long fake ID hen lang real ID yong la lung set ta ida delete dia ben tiam na kan lai